Ni umujura wafatiwe mu murenge wa Nyamugari ajya kwiba, abaturage baramufata, basanzwe bamuzi ko ari umujura ruharwa, baramufata rero basanga yambaye iniforume nyine ya polisi n'amanyota ya polisi. Hanyuma ubu bimeze bite, byagenze gute, mwabonye ko imyenda yavuye hehe? Simbizi, ngira ngo polisi niyo yabisobanura kuko niyo babikurikiranye, urumva niyo bafite amakuru ku bijyanye n'ibikoresho byabo. Gusa icyo twakoze nuko yashyikirijwe polisi, andi makuru arenze ahajyanye iyo myenda yayibonye ate yari iyande, kuko yagaragara ko hariho n'amazina y'umuntu. Ubwo polisi ishobora kuba ariyo yaba irimiye plasi yo gusobanura detaye. Hari ahandi hantu yenda muvuze ko ari umujura ruharwa, hari ahandi hantu mwarimo mufitiye raporo y'uko yagiye yiba ku buryo yenda umuntu yavuga ko ari naho yibye iyo myenda ya polisi? Abaturage bavuga ko bavuze ko ari umujura ku rwego rw'ubuyobozi bw'akarere, ntabwo twari tumuzi, ariko abaturage batuye ahari yabaga mu kagari ka Gatarama muri Kigina yavuze ko asanzwe azwiho ibikorwa by'ubujura, ariko ni kwa kundi abantu bamukeka ko ari umujura bataramufashe direct. Ni ibintu bidasanzwe kuba umusivile uriya muhungu ni mutoya yabona imyenda ya polisi. Ibiriya ni ibirango by'igihugu, ni imyenda y'abashinzwe umutekano. Abaturage mwabasaba iki kwitwararika ku bikoresho by'inzego z'umutekano? Nibyo kwitwararika, ariko no gutanga amakuru. N'ubu turabashima abaturage ko n'abaturage banamwifatiye ubundi, kugira ngo iyo ari abaturage batasanzwe bakora neza bakababona yambaye iniforume ya polisi bakamutinya. Icyo twabasaba ni ugutanga amakuru ku bantu nk'abo ngabo bakora ibyaha muri rusange, abajura, kugira ngo bajye batanga umukuru, afatirwe mu cyuho anabihanirwe. Ariko no gutanga no kwigisha abaturage kwirinda ibikorwa by'ubujura, babikekeza bose ko bafite amaronko yabakuramo bakabyirinda bagakora ibindi